amor me cayó, maldita cosa me pesa, maldita cosa me pesa. Ay la la la, ay la la la. Que niña naima la tua, que va chutando no María, que le vamos a se regala, que veis amor de cada día, que veis amor de cada día, que veis amor de cada día. Ay la 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 la, ay la 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 la. Que vaya cayome, no campa por cintureiro, que as mociñas caionesas, bendilo vento mareiro, bendilo vento mareiro. Ay la la la, ay la la la, que viña na iba la tua, que van chutando a Romaría, que vamos que se regala, que veis amor de cada día, que veis amor de cada día, que veis amor de cada día. Ay la 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 la, ay la 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 la. Para un momentito me marco, Ahora me toca a mí.
c'era digamos che andava solo. E después outra peculiaridade que tampouco veréis en ningún sitio é unha mesa de altar por 5 columnas. Os fixares de 5 columnas. E na do medio hai, podedes ver se queredes, hai a do medio ten un buraco donde funcionaba como remitado. Estaba vacío, pero funcionaba como remitado. Despois o buraco foi ocupado. Falamos así por buraco. Oye, ¿qué tal? Como vai a andaina? Vai ben? Paseo estupendo. Estupendo. Moi ben. Coido que se sobra a chaqueta. O sea que che gusta, non? Ajá. Oye, se os ve muy enteras, Yo creo que sí.
llevas? Bien. Muy bien. Sí. Bueno, a ver, contame. Que tal vai o roteiro? A mí encantoume, sobre todo ao final, agora no final de todo. No final de todo. Sí, sí, moi ben. Moi ben. Íbamos pensado ir á playa, mira por onde pisamos a playa. E a xente que opina? A xente, A xente que ven contigo. A que vai comigo, tamén é o mismo. Sí. Home, A ver, encantaos. falade para a cámara un pouco, contade algo. Venga, a ver, Mari Carmen, tú que querías ir á playa, non querías ser. Eso, que dime que non choveu, pois eso. A mí o que me gusta para contar que esta playa, que pasada de cosas. Eso sabes o que é, non? Sí, pero que non vimos ninguna playa que tivese tantas como nesta. Eso son vieiras. No, pero que había estido. El problema es que está fuera del chile. Bueno, Apenas foi nun tres bañador, ó. bueno, hoxe me pasa moi cosas. Como que non? Casi así. Hoxe bañaba así un ano. Además, No, es que subió la temperatura desde la mañana. Se rubat. A ver, falade un pouco, que me contades? Estuvo genial lo que vimos hasta ahora, o sea, la ruta preciosa, bueno, los pinchos estupendos. Fala un poquillo máis alto para que te colla a cámara. A ver, que nada, que estuvo todo muy bien. Ajá. Los aperitivos aquellos estuvo
muy bien y la ruta preciosa, y el barco igual. Una pena que el día nos acompañara un poquito más, que no saliera el sol, pero bueno, bien. Al final no llovió. Eu coido que non nos podemos queixar, Eu coido que non nos podemos queixar porque, bueno, o día abreu e agora está ben. Sí. Sí. Ahora la verdad es que sí. Ajá. Pero o debemos a Lolo da canteira, porque sempre reza para que non choiva, e non chove. Entón, eso gracias a él, pero bueno, organización. E creo que ti fixeche a guinda, me dixeron, non? Sí. Boísima, que Estuvo boa, non? A guinda boísima. Moi ben. O viaxe en barco tamén, eu non sei que máis podemos decir, eu penso que por todo, verdad? Ademais, descubres cousas e podes viajar e vir aquí a esas alfombras e tal, pero non por os sitios, as historias. Moi ben. Oye, vouche Vouche dicir unha cousa. Ao final falache, Sí, sí, Moi ben. Quero para televisión, pero se está grabando non pasa nada. Non pasa nada, muller. Nada, moi ben. Vale, gracias. Moi ben. Nada, agradecer a la asociación tanto de Camucho como de los que participan, que realmente ha sido buena idea para la playa. ¡Qué bien, qué bien! Barco, genial. Mira. Se ven desde outra perspectiva, se estás en todo el mar. Mira, eu que pensei que era de tres señoras tímidas e que non ibades falar, oye, agora xa vos vexo, pero vamos. No, pero se agradece. Es agradable para la caminata. Si hiciera un poco de sol era peor. Sí, eu creo que sí. Creo que sí. Oye, moi ben, grazas. Qué fondo más bonito. ¿Verdad? Bien, ben, moi ben, gracias. Eu non digo nada. Eu non dixe nada, únicamente señalei. Señalei. Vale.
fixeche das trampas, Vos. Eres lo máximo, Ernesto. ¿Verdad que sí? Vale. Vale. Non entra na cámara, verdad? Pouquinho a pouquinho. Non quere. Porque hay que ir a ver redes, ¿verdad? Eso é. Camiña viviño que no fe, que toco pandeiro, cante vengo a piña do corpo no bailar, eu quero que se sabía do lugar. Ai, la, ai, la. Mira Montemaiores, mira ver a Santiña. Mira Montemaiores, mira ver a Santiña. Este le va miña nena, este le va miña nena, este le va miña nena, este le va miña nena. Este le va miña nena, este le va miña nena, este le va miña nena. Ai, nota segundones. Nota segundones. Camiña viviño que no fe, que toco pandeiro, cante vengo a piña do corpo no bailar, eu quero que se sabía do lugar. Ai, la, ai, la. Vamos grabados, ¿no? Santa Margarita, miña milagreira santa. Nosa Santa Margarita, miña milagreira santa. Este último tramo é moi bonito por aí, estou a sacar agora. É precioso. Na uña da tua fonte, na uña da tua fonte, na uña da tua fonte, cubre a miña garganta. Camiña viviño
niño que no pegue, toco pandeiro, cante, vengo a miña do corpo e no bailar, pero que se xa miña con lugar. Ai, la, ai, la, la. Queda pouco, non? Sí. Toqueime como ilusionar polo camiño do carro. Toqueime como ilusionar polo camiño do carro. Vache pra mercar un xogo pralle coller o seu gando. Pralle coller o seu gando. Non te acordes do pandeiro. Sega miña xela, sega ya. Non te acordes do pandeiro. Se toqueras de sola para brincarlo rueiro. Para brincarlo rueiro. Ay,
Parece mentira que non aparece outra persona que vai no bien. Eu non podo, que se non nos quedamos baixo. Así vai o país.
Mostrar. Boa e gaiosa tarde para todos. Para o ano vindeiro, o último sábado de maio, andamos en Sarria. Coincide este ano cos 100 anos de unha asociación cultural existente na vila, a Sociedade Cultural e Recreativa La Unión. Entón, de alguma maneira, vámonos a sumar entre todos a esa celebración. 100 anos abertos á cultura e á defensa de Galicia. Entón, todos quedades convidados a ese último sábado de mes de maio do 2019 en Sarria a andar un treito polo Camiño de Santiago, coñecer unha das institucións nadas a carón do camiño, como é o antigo mosteiro de Santiago de Barbadelo, e logo unha xornada tan festiva como a que estamos vivindo aquí en esa sociedade, no parque desa Sociedade Cultural da Unión. Agardamos o ano que ven.